I was taking a brisk walk in town, downtown for that matter. Downtown? Yes. Nairobi or where? Nairobi. Oh. Murang'a downtown. Aja gutire town ni tari downtown. It's not a downtown. Oh, Murang'a is just a town. This stage yake ada. Ukwe gurani ya stage yake ada downtown. Vio mission ingire tofauti. Murang'a nere girogon. No, there is. Oh, it's the okure mujini. Yeni. Yeni kule. No, Nairobi ni a formidable downtown. Ya dole aso soro. Korea UTC. Korea what's that place called? By the Nairobi downtown ya bagia which street? Downtown ya jagia riri. The minute you are past Tomboya you are heading I think Rudhuri na haumwe nocio. So netuge ne Tomboya guikuruka na kianda gucoka na floral na OTC. But part of Tomboya is uptown. Which part? So the name wakinya imentire. Now you are going downtown. Yes. So ne Tomboya guikuruka. Kodukura kwe cinema audion casino. Now downtown to kiri uptown. Of course even downtown is changing. Yeah. Downtown ni changeti I have not taken a walk there for a while and I was impressed. Kwaja tarudhuri nwe ni acenjirie muno kune ngithiangaga muno ona miako ere tamanetio downtown ni thutho uyu ri koraga na gutuika mingi ni wathianga oguo ri rio kaigua ni ahoria hau nema andu aitomerirwo bia hari ne maraneana ne macineana rucini maratathi ni maneana kite. Nevertheless, kuri andu momete na nguri downtown marana nyumba iria ukiingira ringiriro ri you cannot see there when you are outside. There is a very long flight of stairs that breaks into a T at vanishing point. Na nyumba icio ni cia gatene we. Yes. Iria cicoketire ya ukoro ni njiru ya gathiururi na itithukaga Swisi ciori. Yes. Itithukaga no na wa miohora ni atuika Isaka ibote ya hurukira hau handu hau ni umetigio uria yekire atia ukoraga nyumba yo ihakitwo rangi ria ta ithathatu. Yes. Riu ni hotaga kuona ria ya mbere yake igacoketinde gaka. Yes. Gaturaga hau. Turario horo wa nyumba furo ititwo Niro. Kwale dioxide na waingira haria wakinya haria vanishing point ri ni undu wa kindu gitwo linear perspective. Wow, kagwo ko kwa right. It's a very loud bar. Sisi ya muno kigathi na mbere gutwara ki iguru and the higher you go the more silent it becomes. No uri kinya handu kuri andu marathondeka rangi floor ya kanana. No uthie kundu kuri atumia maratuma ciondo. Nyumba ici tire plan ya floor plan. You see nacio ciagiakitwo tene. Yes. And they don't even have proper ukikora modern day facilities. Every block has an a clock room. Icio nyumba cioro cirio hau mwisho gwiciria idea icio tifeti cia hindi yo cia fundithanagia design iyo the village polytechnics ya matuko macio kuri nyumba cia town ino ya Nairobi. Nyumba no tagikora kandara atiriri korathaka gukia nyumba cia gorofa ithathatu na inyanya guku itangiingira ngari citire entrance ya ngari no makimithondeka matiahurite mathabu moria ngari eka atia ingiingira kundu kuu. You see nowadays when you're doing a skyscraper in town, the first consideration is parking. Yes. You want to do basement parking. Yes. It is Ai, pana nyamuni ejerwo muthingi uke ground. Yes.
Na nyumba icio ciakagwo rĩrĩ ground floor rĩ hena utĩri mwena ũyũ ũngĩ rĩ aitha nduka ya spare kana general soap. Yes. Rĩu nĩ wambate ũgĩkora marĩa mangĩ marĩa mangĩ me igũrũ. The much they do rĩu nĩ ũndũ wa mahinda gũgĩcenjia rĩ nĩ ũkora rĩu ground floor tondũ nĩkĩriganie na nyũmba ingĩ cia kisasa rĩ nĩ cenjetio hanini ĩgekĩrwo tũcicio we ĩgekĩrwo tũcicio na haga gũkũ tũ stalls na makaheria ngirobu ya watigana na makaheria ceiling ile ya chipboard. Do you know there are people who live in town? Maikara Kirinyaga Road. Aikara town thĩinĩ na ndirari ũhoro o hĩndĩ Kwando maikara Kirinyaga Road. Nyũmba icio nĩ iria cia tene. Wakinya floor ya kerĩ rĩ is not economically viable, so it's residential. Anaishi CBD. Andũ acio rĩ ona arĩa marĩ aratao rĩ moragĩrwo hau stage ũkarigwo mathiko Sauti gari maingĩra eceke hiyo guo aharũkĩra harĩa coast bus rĩ ako home nyũmba ame home aje watika mathabu atĩrĩ akoindo noga mathabu wake idoka atefia na jam hapana hapana hiyo they live there. Yes. Tauto kito Masters Primary he andu maikara Kirinyaga Road aingi muno. Yes. Na citire raithi nyumba icio itire warie na itire warie and they are old and rickety. Nĩ ũkora mũndũ ũcio agone arĩ ha nyũmba rĩ mbeca iria rĩhaga rent handũ hau rĩ cinyitithanagia nginya fare ĩrĩa angĩrĩha. Ũngĩthiĩ rĩu kũndũ ta kũraiha raihu rĩu warũirwo Juja rĩ wĩ muto rĩ nĩ gũikara ni compound. Ũthiĩte banana rĩ nĩ ũkombothio nginya mũgũnda wa kũrĩma o harĩ rent yaku yo kũrĩo nĩ radio ni handũ ũngĩhanda itharũ andũ ũngĩtheceraria mĩrĩo naishi vizuri sana. Ona crossroad kwa ndo maikara crossroad ni nakũrĩa nyama kĩma. I know crossroad waharũka na ukianda rĩ there is a residential area. Ũrĩa tũtukato uona kũu twendagĩria katarĩ yo. Atũbucire toni kwa nyũmba lero vieno ndukire ona ukia nyũmba irio ngĩkora mũrũngarũ na no cikaragwo nĩ andũ tau lift atakĩre cia tene kuma rivarori cia tene lift tau Kirinyaga Road nĩ kũrĩ nyũmba ya lift mwena wa Ngirogoni ndwanga iria ciakĩtwo recently ici cia the new age cia thutha mũno ndirigĩte na kũu mũno ngũria mũngai nĩ iria ciakĩtwo recently no ti cia tene no kwĩ matukũ rĩu andũ arĩa mena kũu mokaga Sunday Nairobi ya rũgongo kuona lift Afya Center. Afya Center nĩyo yambire gĩtambia lift kĩanda kĩrĩkũ Afya Center ona nĩ yakinyĩtie ngumo rũgongo Nairobi gũkuo nĩ lift rĩ na Giro House yone Giro House ni aina ka lift kala katene ka Orchids tiga ici cia Skindler yeah, the question is Skindler I think Orchids still does lift but they had a very old lift yes ona yanyo baita on Ihua Ihua Hadu mameta Hajes no ni Ihua building ni aina lift iria cia kuiga target
Baisio si bueno isi dia kwira ngoro cie kuma rifaroni. Othiu ginya gikomba. Yes. Na utikara gikomba na kuone kwagire nyumba muko iko. Cia kireu. Yes. Kiara kiu ndu na kio ni kihonagia ciringi. Yes. Kiara kiu kundu kwe nyumba ngoro ni muthurwa. Ndwe muthurwa ntwarika na reri. Muthurwa na kuori. Ni mse. Twatene. Twatwa mafati ma asbestos. Muthurwa. Twatene. And understand there was a plan to do high rises. Ugicoka ukigia gacira. Ukigia cira. Kirugama. Ito nyumba twa muthurwa tuori. Ona andu a muthurwa ndu matire haga fea. Hapana. Ona uraigwo ku. No, muthurwa you walk. Uraigwo ku. Utoko ingira cia Jogoo Road kule hiyo ta mundu rathie ki. Kayole. Yes. Muthurwa ni kupiga mguu. Tondu mahau ni kundu gwetwa oradi mawe. Ona andu oradi mawe ri tia fea. Hapana, ni mahonokagia fea. Adima ruka jo otwikanirie ha Kenya pole na kwareri. Yes. Ugere gataraca ke haria kagerete iguru kwareri. Very busy bridge. Human traffic. No. Na ni hare karere karufao keho gatathiraga gakwambatiria gaikia. Kele ko tutathiete goku ithio boiye. Daracia ya kwareri ri. Yes. There's a picture I was watching documentary somewhere. Yes. Kitwa ni tawate Discovery Channel. Nimeka nyamu citagwo busiest places in the world. Yes. Kau ne gaficheto. No, it's very busy. And it is not even about peak hours throughout. It is ever busy. Ando menyuka hau kumomoka ta mugagaca. Daracia ya kumau kugera kwareri iguru thie mwena uria warandi mawe. Yes. It's a very busy place. No, very busy. So look unira di mawe. Andu acio no tia fea. Asa. Fea ya nini? Si unakula tu mahindi tau unapiga mguu. Ona asta dire. Mundu we na kiria energy ri ni yaguthie stadium. Wega. Nya sauri muoyo. Na majengo. Yes. Ona mlango we ihuretie wega ri. Utapiga mguu. No to hakuhi. Ndio we ihuretie wega. Tondu we murango no na we iciri. Andu a Thika Road nio matari kundu kwa maguru. Hapana. Tondu residential Thika Road ri no cianjiria riu ha. Cianjiria haria Safi Mathare North. Yes. No wakiona hau ni uthiangite. Ni uthiangite. Wayaki weka ngemi kwe ma guthaka guyu. Either by choice or economy matters. Yes. Kevirane mathiaga. Wega. Yes. Ndio hilo jiji basi. Ni kusurvive kwenye huku Kanairo. Una survive na maisha naona mu marandi mawe. Mundu ikara Kirinyaga. Gara. Parklands. It's very addictive. Matigua uthama. Mundu ucio gitagwo gucerera Kasarani ona atathi kwao gicagi. Kwani utamweki mwana tata mathi kaunti-ini. Akarigo, how do you live? Na yoga ku kamuri atiri. Kanyumba kau. Ngiri thate. Ithuĩ twamenyerire gũikara ũguo. Tuke kuria tuikara na twina nginya parking thĩinĩ. Harĩ thate icio. Bakwa nĩ tũĩ kũrĩa tũpaka ithuĩ. Tũĩ. Tiga ngirogo ni he mathai turolagira. It's very addictive, that kind of life. And when you leave, you never come back. Ukitoka umetoka. Hakuna mtu utoka nyumba za Ngara Park Road, Parkland, Kirinyaga Road na Dimawe anarudi na daga akienda baa kwake. Oh yes. Like ndio ine reure mambo ya impeachment mefika kule Rift. Ile da korodona dagikenge. Yes. My MC ya kule ya Kerisho wameamua kutimua gavana. Ni marangithirie gavana wao manene. Agaidi za this a season of impeachment. Kuma Kerisho.
Nginya Bomet. Na kundu kuu gutiare kaundu kau. Acha kaundu kau gatirari miene yo no ni hende gakinya. Yes. Gavana huko anaitwa nani? Anaitwa Eric Mutai. MMCA wamemuonyesha kabio. Fire exit. Ja. Kahaga this year. Yeah. Pera. Shuka. No, boyo. And it's pretty new. That phenomenon kumieneo. Tutikoto tokeigwa. Ono dosi wakwa amokwa magira guko mulima. Maundu ma impeachment marekagira hapa mulimani. Yes. Of course sana sana ni mulimani. Juu ule alikuwa sana sana kuna hiyo maneno mulimani. Hawa wasai isipokuwa Mwangaza. Kawira naye kibia mara kadhaa. Kibiswa. Hawa wengine they are largely having a calm time. Yes. Ndo mwalimu we sawa kule Nyiri. Ucio ndari handu aragio. Everything looks pretty much under control na maundu makora magithie wega Nyiri. After all, he has a bigger national cause. Yes. Our own doctor is also okay. Dr. Irungu. Mulanga sawa. Kangate sawa. Wase sile na kuotokuru. Kou tokuru, kou tigari une thogo riu wa siasa ici ingiri. Na kwa minji. Kirenyaga na but minji alikuwa siku alikibiaga. Siku alikuwa ameshtuliwa. Ndio tukuje kujua Ndegwa Jiru. Yes. Ameshtuliwa. Kiabu kuna kuaga na hiyo buu kidogo. Kiabu nenda ko yothe ongeigwa gai. Yes. Kuno hiyo gai mami. Go in a minute. Yes. Mundu ondithirio wa ijega. Eto kirifodi. Oni ararekirio. I think irarekirio na bodi na twarirwo igoti-inĩ ira. Riu ira koyana maundu maingi marakunĩka ũcio. Tona oro wa murara naguo no urakunĩkirwo. Yes. Riu Kiambu impeachment ni ukoretwo kwina yo ng'imi. Successful one. Yes. No ria watigirwo kiuga murio basana. No gĩtio guo mbere. Ititata ni impeachwa. Na watu wa kanisa mniombe. I'm going through a lot. Siasa galisiaka mundu wiko. You know Dr. Nyoro is a very decorated mind. Yes. Siasa gutire decora muyo nene. Kuri Rockefeller Foundation he is a brain there. Ojoka wigira siasa ndio mliobe. I'm going through a lot. Hilo napitia ni kuwapatia. Sidago kujiletea. Tobi yake oni okarango. Gavana we ometie. Tawangara. Ni gavana wa mbere mundu muiru wa Murang'a. Actually, gavana wa mbere ku attempt ku impeach bururi uyu. Yes. Ni Mwangi wa Iria. Nake arorira hau. Acenjia kuma hindi yo. He became a changed man. Nagicenjia pio proper. Ageze kiurauga we. Iria had become untouchable. Na nini dauga. Yele kijete adogo na Murang'a ale yake. Oyo ndio wa mbere kumakio. You know, he had very little time to develop a thick skin. Yes. He campaign, he was largely very diplomatic and calm. Until he got into politics. Hali athukeirio wo. Kimanya na inywe ni mukumenya. Irauga ndwacio fraudulent. Na tutingitikira. Ni kiumo ya ego wakwa. Magai. Nyamasa. Gojeni. Barikana edeo. Asto mire musemani wa he was then Deputy President William Ruto, His Excellency. Hapa ni kwagu. Tumuno toke so hinyiro akifeti. Kifeti ni mugia thiria kihitha kirathi. Ende bathe mwari kure akandara. Ucoke so hinyiro. Abagituikania red carpet-ini. Yes. Go Jenny.
Hao wengine wanasikia huko nyuma. Avocado. Leo modoge nake onirio kaka. No, you did go impeach on Sonko. No, he was impeached. Mike Sonko was impeached. No, was he impeached or he was hoodwinked? Tondu gutuika athire akiheo thiki agite matara gitaranio akirwo atiriri munene thike haha na ugacaine. No, he was impeached. He was impeached. Yes. He was impeached after he had given the abire akihotha mahinya agitwa state house joka akirwo munene matumbi horiro macoka na makoro isife kabisa. Leta tubile iko ndakuna tubile iko na kabiskire muongezare ambia unye niongezare kabiskire ede apinye tio bena akeko pinye wabia ndeka kabiskire kidogo kabiskire kafiti bwana nikaxo nipatie kabata lexo nipatie udhanga wala mzingari thutho yuri auga ecegene maratathi ma returns araihoria agikora na kwinea neneani leta design basa returns ngapi returns zipokuja ngapi sign next page unajua mimi kama Nairobi wapi hapa design wapi tena kuna page nyingine bora mjandika kama Nairobi turnover kusign hapo chini hapo mjandika kama Nairobi hapo wacha design unajua ukisaidi kitu wachana na date tutaweka tunasaidika sana. Mbona unapiga stamp? Mbona unaweka stamp? Unajua mimi ni Sonko. Agishoka kuma ko ule ndio afisi yake ndo athiri mkumba tukusaidia anje. Sasa tumekuja ofisi gani? Si ofisi yako ya gavana ile ulipeana ama ingine. Unasema kitu gani wewe Shenzi? Yetagwo deed of transfer. Wewe Shenzi, unasema nini wewe Shenzi? Shenzi sana wewe. Ashokaje guthuru tantrums. Yes. Oka. Let's wadu. We mugiaimo ko murehewa ni mwamukinya murekiei mutika muhutie murekiei twarabuge nwaririkana akiugira wa ina guku voi aite tone Subaru me aite to the nyomu na rera indi bagavana mana orohoro no Sonko ni awonire na game pitch ndo ndurugama how many years? I think it's 10 years. You cannot hold public office. Why is it only aketi ake bado kilo agatana tu they know na theory is not what the law says. Politically you impeach tuori. Yes. Gucoka kwiridim politically ni haritu muno. Very difficult. Muno. And then even the integrity issue. Mundu ngeda whether na integrity atakupata. Wega muno. Is it it's chapter 6? Yes. Ni ogwether wa hau. Wero haha ekonwale jiruori. Ithio tutai busy to kwetokia neki. It's very tricky. It is very tricky. Etaro weda tari ukajiro license yaku because of malpractice. It becomes very difficult. Motaida you know, the fate of course hangs in the balance here Senate. Of course yakuma county assembly no ginya githie Senate. Yes. Na Senate ikire na wira. It even has a bigger job. Gweciria wake no uthie uhetuketio very fast. Ona riu kwina impeachment ya governor wa Kericho. Yes. Ni metereirwo ni impeachment ya deputy president. Yes. Wako na kibarua. Aombe tu yake ikuje nyuma. Yoka mbere ni gutengerio. Yes. Toa hiyo. Toe uyo. Yes. Toa hiyo. Werie we. Duere we. Okay. Weta wewe. Hoya yake. Which is
almost technically impossible go mbere. Well, it is technically impossible. Anyway. Iko namna hiyo. Mambo ndio hiyo. Kilicho amesema. Sema mwana taudo. Songa ruai. Hiki ni kimera kia impeachment. I tell you. But we wish him well. Adu mathia. Mono ni athia akahonokio ni Senate. Kana igoti taru takawira Mangasa is of course surviving on court order. Yes. Reure wagi KARONYO te KARONYO. Yes. Ni wakuria kwa Monica wa Kariobangi gwetwo Murungaru kina ngofu. Yes. Adi fara chikari atia ko thutha uyu. Thutha ni gwakangirwo we fara cia rami. Yes. Sita tene. Kwi ndi fara ya hana mutaro. Is literally wathiaira mutaro theini. Njiriga interior. Yes. But if the situation is better, that is quite good. Reu wa KARONYO ni akwetwo the laughing stock yako Murungaru. You see, Murungaru is largely a very agricultural place. They have very good climate, conducive environments ya ukuria very many things. Na migunda minoru. And they have the vegetation. Wana boga ko isiti heago mai. Those are one of the few places ando matako na tuta wa ko he mai. The water table is high. It's very high. The minute you put up a cabbage there, area etu are. Niyo etu waraga. Karati go ikeria ri. Ni guthonga. Githuko mari na ndunda ri. They do very well. Ndunda. Ndunda niki. Yes, it's very rural. To view a gemuko don at the TikTok. I can hear every night we are doing that, you dying. Every night we are doing that. You are doing that, Simona with us. They do that with it. They do that. The Murungaru is basically a food rich area. Yes. KARONYO had to get a living stock. Person yake ni mahua. Yes. Ine kura ndo mendete mahua. Ukoragwo akihandite mahua mihiriga mingi. Exactly. Reu KARONYO tondu mugunda wake ukiri na frontage ya farari. Ni ahutitie maini. Yes. Ni aigite reu ithe ndu tukande twendagio mahua. Tuge tukoragwo haria there is one James Gishuru ni kuri the popular one haria wa tuka kamaki cio githie torathie kundu kuri. Ugithie na Eastern Bypass. Ni kuri on many highways ni kuri. Even on somewhere on Gong Road. Yeah, Gong Road, there are very many. And Karen. Yes. Na mahua ma Karen ni masira hivi. Abana. Wani matienda ya mekengeria. Matienda ya mengei. Buoni feria. Taudre na okura atiriri. Karen ni kugura kaiyaba ri. Neta kugura ngari kae pakagiri ga nuthu eka neta kugura ngari gaguthiururukia compound ya buci. Yes. And you know itonga citiendete muno horo wa thingo. Acha ona karu thingo ni acoka akanda ke live fence ni hithe ke hithe mahiga. Reu KARONYO he does not make very good sales. Of course the demand there is quite low. Aigua ni Murungaru. Andai ke matiekire horo ati uri ongethi ugura ihua. Ihua ugure atiri kanyore na mwana ni uthi kwa mundu ukore handite rega ukahurirwo. Yes. Uthi ugerie kandire kugwata gwaku otinie etago saka. Yes. Uri ona mundu anyitete kanyamu uguo ekera tumeigua athi athecererie gwake shoot. Yes. Reu KARONYO ni akira oni andu ni wira ori cenjia we haha ri utura haha uri mari matu indo ri na utie mundu ukaga kiria guragirwo muno ni mikondo. Neita nginya mikondo. Neita mikondo. Hasi. Yes. Iyo ni guragwo seasonally. Yes. No reu ni ayeraga andu atiriri. Mundu ni ahange na gwake. Tiganai na gwakwa. Mundu ugiretio no wewe igandi we urenda kuiga. No reu KARONYO ri
He's also a collector. Athie kundu gucera ri. Ona kindu kieru kia muthemba wa ihua ri. Ni ahoyaga ke. Ni ahoyaga. Akahurirwo nake. Agathie kuhanda. Kuria yadi-ini yake. Yadi yake. The greenery yake garden. Yes. Riu just recently ni aragegiria ITURA. Yes. You see, here thungu magithianga oro. Yes. Maroka, moka, you know, they do a lot of research, especially on agriculture. Manake tukira hawa KARONYO. Manamuira, there's something very interesting about your garden. We shall come back and we shall discuss it. Yes. Kerigo kare? Kareki. I don't want your mazo kaduda akiumia kemwari. Mazo kana ataramu wa mahua. Kurona kana he handu ahandite kahua amunyite kundu gukuruda. Athiete gucera. Meka utafiti ri. Marona ni ihua ri horita go the Juliet rose. Atiria Juliet. Yes. The Juliet rose. Iyo ona mahandaga mahua kuria Nyaifacha. Ngorika. Greenhouses ciothe. Ni mari yuwe. Ria Juliet. Rithiaga rirangiritwo nginya ni thigari. Ria Juliet. Juliet rose can go up to even millions of money. If you get a bouquet. Riu ni twaragirwo riri. Andu aria metagwo aya Facebook ene. Nio matwaragira atumia ao bathi. Zuckerberg no yo gito Elon Musk. Na Donald Trump. Akao matwaragira Juliet rose. Tito rose toto twetha yo Valentine rose ni magana matano. Ukinya hoini ukaheo na bauni. The Juliet rose a bouquet will even go for $1 million. The thoroughbred one. Yes. Marake mwere ihua riri. We have a lot of interest in it. And we would like to, you know, do more research on it. So we will want to actually buy the portion you have here. Mareda kura how to tawake o the hari ihua riri. Mamunyiro meke atia. Mathie nario o uguo. Yes. Andu ITURA matiraki etukoro how. Maramwe besa ta icio ri. Kurigana uria moyo uria riumaga ri. Matingi mune besa icio cie fari. Wandamane mpaka Nyaifacha. Mathie bengi. Yes. Arathi arekirwo milioni 2.9 million. Ati. Yes. 2.9. Yes. Riu andu arugongo murungaro ri. Marauga ni kwa Romeo. Now na Juliet. KARONYO no akaringa mukuyu. Na to no ara nya mbere kuri handa ri. Arari handa utukura munya araikara arangirite ihua riu. Ni akore andikira nginya matha ici akurangira. Arauga mundu ahutia Juliet. Tuonane nake. Twehumbe mwe. Julieta. Riu andu maigite tuta kou. Rwothe mepara. Marahanda makauga atiriri. Nyoni no ciri ukai. Ya munyaka. Wewe no ya Juliet ri. Eiteke ku. Eiteka gwakwa. Ria gwatari. Ndi uguo. Na nie ngure. Runa ona rauia ni meguthi macue affidavit. Muka ongerwo ritwa Juliet. Athie commission of oath. Yes. Macue mehite. Tiga ni haria tari thirikari-ini. Yes. Auga murungaro guothe gutigetekirio mundu ungi kurikuria. Yes. Akorwo he is a soul supplier. Okay, ora mukofetia agakura turozi hau hake. Aragitio athungu aria. Moka maramwira iyo ni rozi ya gicenji. Wira uria ngiruta muingi ri ni guitirwo muhiki uhiki-ini.
Irishoti ucio nĩ thumu. Nĩ farm ya andũ manyua. Kũnoria tĩri. Rĩa Juliet no kũndũ gũkũ. Kwa Karonyo. Yes. Aigĩire nginya mbika. Yes. 2.9 nĩ ũhoreirwo ngũnja njega. Mũtĩ mũigũ. Yes. 2.9. Na ndĩkĩtwo hau mbere Romeo. Thutha ũ. Juliet. Very fast. Finally he's hard worker Spain. No nyoni ya munyaka ya ũtũraga na kobori. Nĩ ya mũcereire. Na reki. Mono nĩ Juliet.